Green Zone Karbi along COVID-19 avur nang kili difu quarantine along kido inut ariso abang along COVID-19 kisok iklang. Assam along COVID-19 avur kithur kitan non an COVID-19 kilong apai bang pharui sirat thom ke prapo kithi kijang bang pli kisok ke me pen hem kachidam bang pli ke praisi. Tamil Nadu pen bang troksi Karbi ariso West Karbi anglong nang kapali Japan cycle pen kewang. Chennai anlo nang kili othar lang soan surihini kilometer suselang. Kardom katnya sabirda thanbang nili junaliti mungpi non birda angton pen arjuik tha. Green Zone poamen kachithang Karbi anglong along ta inut ariso abang along COVID-19 ang theke klang pen Karbi anglong ta COVID-19 na kiso pen jog jedetlo. COVID-19 kangdang delang a district anapan golf pen Green Zone pusi pangthek Karbi anglong ta Green Zone a district lo Green Zone po amen kachithang klong a Karbi anglong along inut ariso abang along COVID-19 na kiso ang thek apialo patinisi Karbi anglong apanta COVID-19 akiso kilong along rimati district pusi amen dodunlo Difu Medical College la pen hospital pen birta kapang ta atengke COVID-19 na kiso kilong abang po amen ke Delayasor Kashmiri tila arong maker Prem Tamang Atanding kaning koirapli alangli arukri truck ani train lakha 06144 pensi Chennai pen Guwahati an langpade la pen lakha AS02 AC 7377 apas pensi Guwahati pen difu an nangpade si difu Singhason hotel along quarantine nang dolo alang dia bang inquiry hini amunit pen wang rapetlo Prem Tamanga bangalong COVID-19 akiso doma ave Jorhat along kilang patinisi aru cleaner cap aning we COVID-19 akiso kilong angthek cheklang lo alang liphan se kilang jiapan Guwahati Monmohan Chaudhary Hospital along pontang lo COVID-19 kangdang long le jiapan jopar nido desang se sai ke claim kaphere kacheri angbong Assam along COVID-19 avur kangdang atirsem tanbom mason si theklong aru cleaner cap lapen crisir cap ani Assam along kisu kangdang ang phere memiason Assam government pachitak atengke aru crisir cap ani enalo crazy minute phoke propho an Assam along COVID-19 akisu kangdang la aber kapaklang ason henlo COVID-19 kilong apai bang paroi sira thom ke propho sikechelang bom apai bang crisir cap raner cap kithi bang pli lapen bang pli cap raisiatum kisu pen mesi hem chedamlo COVID-19 kangdang bom laki angtan pen hem kachiwang abang along si laso kiso jasemet kangdang long ason si theklong Jopidap ani omaphan plang o esita ining rijok plot nang jila pen hem kachelang jiaphan pura arnisi West Karbi anglong wuthat lang so hawar pen bang troksi Karbi ariso hem pen barsi ha Tamil Nadu an paledam si company along asona sai chuklem dun si dihin kilong awar sai churi dunlo Bon ta coronavirus kangdang long le jiaphan apong lockdown ki biajok Tamil Nadu along ta kito ana company kindang etlo company kang haplapen kito thai kave jopidap ani om ki chojiaphan anta kisunga jok sai jok je nilitum Tamil Nadu cycle pen mehang ki thek arong West Karbi anglong uthat lang soan nang kapali jiaphan sai ka choklem arong pen nang barlo towarang bong ko pine ki sung ki phoji nilitum chichini ni sita chithei bong jot cry pen cycle pen wang bom sinilitum Chennai an nang palelo Chennai pen wathar lang 1 kilometer surihini ra pharuhini ra troke proxy andolang pusi hem kache wang bom inut abang pudhorom hansi kadyu sa pherang ki apan la so puthak than pachini alang litum Karbi anglong arat mate Karbi anglong autonomous council phanta kirap kilong jiaphan towar cholang riti kirap nang kapali nang GI account kido abang puamen thorom hansi SBI account number 382546169941 lapen IFSC code number ke SBIN 000729 hello puthot truithulo account number 382546169941 lapen IFCS code number ta SBIN 000729 hello pan room pen nang toy at sim lasi thiring sita methang cycle pen hem kachiwang ji apan si bor i nang ko lasi ilitum Karbi anglong ke ECC ke hai tuliram long hang mate ke te kiting atuma phan kachuning ri ke lapu henlo jongsi methang khai hijan angbong kaching hon kajin so do pulote praptin pen asap so akira kelong ji apan si chuning ri lo neletum
satgang pen bahini do boy thalang so pen bang athom do kutipi pen bang hini do niletum bang thok siarat kisung ke phonang ke lapu Karbi Anglong pen angtan Rajasthan Pregjam a University along lokachari dam arisoi jangatum det piangkang lockdown ke pidojok aruni phai krit troxia ni bas pen Karbi Anglong amethanga hem kachiwang boma birta kat news sai hem along nonjong birta nangle Pirthe adang pi along phere meme COVID-19 ki so vor ki umplu bajok la so ki so pen kaching rai jia phan pura India det along lockdown ki pidojok Karbi Anglong pen angtan Rajasthan along ri Newai Jaipur la pen Velvera long lokachari dam Karbi arisoi jangatum pinang an akisung chichak nanglo sitami Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rohang nangkira pen non lahaya risoi jangatum hem chiwang bomlo hem kachiwang long aning chiparong si katuka beatum ta Karbi Anglong Autonomous Council CEM apan kachuro lam thi pajir la pen la so sai ki pechuna long ki SA inglong pho jalin bang thangsing timung la pen alang liri sang pho tum Karbi Anglong Autonomous Council CEM apan la so putha kaching wai dun pensi lo charli aw somara tuma puan kisung apor hujatami hem chiwang longlo KSA jalin bang pen claim bang pho tuma pan anta Rajasthan along lokachari dam arisoi jangatum kachro alam the pajir Rajasthan pen kiwang bom lo charli arisoi jangatum aruni phai krisir kep ani anigang samapor malom West Bengal along ri Siliguri an nangle lo pusi birta ke tok bom apor hut birta longdun Karbi Anglong Dokmoka Gobindrong Piarong pen Karbi ariso bangner kep Tamil Nadu Tirupur District ABS Textile Wanna Kadu Iduwam Palayam along kachongda damatum det piangkang lockdown kipedo pen kichokijun la pen kido kithaka phan kisunga chitong nang la pen non hem gachiwang jia phan registration upon anta kisunga chitong nang abirta nonjong kat news sa hemalong birta nangle alang litum pen kachuning ri la pen kapachini alam theke first phase lockdown ahot ke asap pechita Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen kilo tangka alang litum longlo la so job team Karbi Anglong asongja mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rohang apan kachuro alam the pajir non fourth phase lockdown pedopon thua jok sai ka choklem dun a company kangpu pedet ajok kido githak la pen kichoki juna phan pen chenglok pinang anaki sung chitong nang no la pen non het jong rong hang hemari so alang limithang apran kachipia lam pen kaphere mate okchi komprom ason loputa alang litum pen chithan la pen alang litum pen hem kachiwang jia phan pura registration mate e pass aphan kilometer cap anbak dam pen ani sinini kali nithompli dam etita chunche det lo athe India dang pi ili Karbi Anglong det amunit kali muluk ke onga jok ke ton ke langa sai khiatum plung phun loputa alang litum pen birta nang pale lasi non anta registration claim dun long lelang lasi ajat abidi pen sitame Karbi Anglong Autonomous Council CEM EM la pen MSc pen chenglok Karbi Anglong angkang kido kithe kidinga tumapan an sitame ajat abidi pen ta hem kachiwang long jiapan nang rapek nang puputa sarlong ki rong pila pen alang li risang hoatum kachuning ripado ram nai chuang ji lam the ke la pu hen lo non ni tum ke do ke thak ki sung alam apu thak si non keram nai chuang ji pu a hoplo tulong fast lockdown a khut bange suri si an ke long lo non third fourth lockdown a khut an bang ke non ni tum hem ka che bang ji apu thak si non ki sung ni tum batai ke thom li lo registration office ke dam poi phet se tami ho dakal mun ke ong joni long dun e police tum si tamina tlung phun la sinon nilitum hem kachewang ji apan abar sai son ba longji ma busi Karbi Anglong tim KCC Karbi Anglong tim apan si chuni Langhin MSc constituency ke parlo borsing hanse rongame kalitang long hanse sapo jivon hanse kidam tang ningkan pho prang pen kisu kachlong non anta kimimidet ajok sekechilang jia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM phan kirap kachohang abirta pirang ki rastam to bipen birta nang pale Kidam tang ningkan pho prang pen kisu kachulong loka jok pinangan alang li kisung chitong nanglo anchot takali alang li chor bikatok bipita ningkan hinia prang anut kaprek along kidun pijoy jok kisung thektik lo alang li somar bang ki thomta bikrailang lasi kiri karlana bang kisu ka pangji jok osomaratum kichulong le kijunlong le pen si jopani pedam nanglo osomaratum methang kichu kijuna phan thangnat awar sai chini nelang lasi local MSc mati EM Tarendra Brahma lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang atum pen kirap ki pajir ji aphan alang li towar cholang alang li account number lake 392387498687 IFSC code
SBI N0003050 lapen alang li contact number laki 7086768167 hello. Tabo cái là xong đốt có cái này mấy cái tiếng nào thì sang bên này ta bự nên bom cái bút cô liya ta chelang lo sang bên là cái chelang bên đang thèn đồ mà về cái chelang bang cái ang thèn bang chelang bom sita minon bang ke dovai là hai cái nam movie det pen sinon bang chelang pon thèn det lo Osomar bang kan ha Osomar bang cái thom cái bahini bang cái chepon det lo cái năng đi cái son nanda cái chipurun cái ni gang je pi lo nó bang cái kiri karlan bang ada lah ria bang ave lo ni tum la pu marketing along sita me endon bom ya lo la pusi kerap ka chu hang po ya lo ni tum bang ke pakisto ke chelang ni nitik an lang tum nang ravek nang po di tum la puson kisung adu hu ke alang li pham si chuning ri lo non malam so por phan birta moin tot pangsina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Looking for your household essentials? MS Punctual Stationery, one-stop destination for your household needs. Here you will get table fan, ceiling fan, mixer grinder, rice cooker, groceries, electric items, plastic items, gift items, etc. Moreover, 5% discount on stationery items and 10% discount on table fan, ceiling fan, mixer grinder and many more. Stop pondering, just shop right away. MS Punctual Stationery, Rongkhelan, Difu, Manja Road, Karbi. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Start here, right anywhere. Isen Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. Dihina mo piputat birta along wangtulo. West Karbi Anglong Hamden Protection Range sai khi atumpen tata mobile pen ki pon kang hua theng pi ki khang dun long birta non jong phirang ki jasaning hi pen birta nang pali. Birta ki long ateng pen West Karbi Anglong pen Nonggaon district ahoi tongka mukam forest range ki parlo rupa jithia rong along Hamden Protection Range sai khi atum kirika kuruk patoponsi tata mobile arthang chong kang hua theng pi kang hua tum ardeng pen Kipe Jogdun. Tata mobile a number laki AS02BC 5647 apitu kinebdun long atata mobile Dongka Mukam Forest Range sai Hemalong Hotai Dam Lolapen under Section 49 of Assam Forest Regulation Amendment Act 1995 Pabon Pon Lopusi Birta Ripdun long. Number 24 Diopani MSC Constituency Lapen Nili Block Development ki parlo angkang Daihuri Rong Pi Lapen Johar Timung Arong Kachileng Powell Internal Atower Job Card Pen MGN Rega 2018-19 abaha Parman Tangka Lak Pho Panong Pilo Sitala So Atower Piniani Anda Patang Pipedet Pusi De Soy Rong Pi SGB GB Lapen Rong Arata Tumpen Nang Chithandun Abirta Nonjong Kat News sa Hemalong Birta Nangle Pirangke pen adim ka homrida mahutla so towar nonamat kilometer si an panong si selam piji pusi ronga sorapan chechaklo la so teng si saita ki chengjia phan truck ihum pavel internal block ta paklo si thanon hini an claim piaman saita iton koklo ki chenga hut ronga soratum ta job card atowar pu pen nini thoman bak chongda dumlong lo sita
pinian ningtan hinian kiplenga pian ta insam ria jok mang uprong lo non halada ke do rong aradatum towar ki meme pen jonar lo kecheleng kisung thek tik lo ang parda osomar school ki tun la pen kiso det ahur abang ke ansu se si sung thulo lase ajat abidi pen non la so towar puthot kiklem patang piason te messenger pusi nang chithandon nitu ministami nitu padu vitami alang li phan pulo sami alang li pulo la so towar phan ke non puta phan nang le lang lo puson si nitu phan abatai batai tami nang than bo masono lasi nitum ke la so akam ke a kontrakta ta kumal ne la ke nitum ta chingi kita me akam bang ke la ke job card akam lasi la so akam bang prabjin pen blok so phanta chuni ri lo la so akam ki patang pen nitum tami ro sami tu chelat sami khiksa che son do athai la nitum arong pen akwa par ke rong tokina siap an dulang lasi barikha chala sami kidam kirang patami nitum akasiksa thepik lasi nitum phan la pen kalbiang long ake theki ding to phan sami kachuni ta la hanlo la so to war nitum phan prabjin pen nang petang pe sonti misanji pusi ilihin pen setame kilometer si pusi pu la so to war kilometer si ngong ta le da le yo non 20 meter bakda dunia beni nang claim pie bange alom thoroi roi man ke ni tu ke cycle ta veng no gari ta veng no sol si ni tu ke theglong rong ayu phelo ke thelap dai ba ke rong be rong thak chite bokhat chen ni tu la rong ni rong thom ba ke majung rong dehri rong ti tu aku nang balian to kan ta ni tu la lo twar ke asi ni tu alang ni tu sar tu phan ta nei chuni ri lo la sa twar phan nga patang ye phan ma ke chuni ri thek tik lo Pini Karbi prime time angkela pons kang ton poikla domi thakmi krong thuk